Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kenangan belela di kun samla hakuyok kam yok jam. Ka Sarkar Maharashtra kelai permit bagi samla kin sedang ban kamai arsyakano hendaki hapat ban buat yaki kendon ke perking bah. Kiba kamai kin datang ki arsyaka kiba bamda ke boarding elektrik. Katukat ni nak kini ki kendon kiba perking ki kentop babaro ki arsyaka bakamai ki dibendan kejuk karong kata karong sau jungum baka jeng thok ko peni baka de bakamai lani ki dibentok baik taksi. Nalo kata kin hap thok ik kerteng undongnya baru phone number jong u haka arsyaka ka bakinya. Kibelak ban kamai ki datang kiba arpho hadu san post nam bad haka shisngi kila banya tang prakenta baka jeng kamai jongki ki dibenlong tang hakinong ba kiba hapo silak ngot ke jeng bon breu. Shua bakin sedang ban kamai ke sorka kan ajing kai shua yaki bakan pet banyak bahas shua ke jing im jinglong jongki haki por pembenchua. Sekoi pak ke kendon ke dei balada kiyo passenger dari kintei ke dibendon ke jing yada napedeng bakamen jong ke kintei ke basyong kamde punya tingku beunongnya ya ke arsyaka. Kidan bun bak kiwi pak ke kendon ke bagi nongnya arsyaka kiap ban bot ya ke GPS bat kiwi pan. Kinhap bandon ya ke insurance nak benta ke arsyaka bakinya ke ban kintop lang haju nak bentau dongnya bagi passenger basyong lada ja AA yaki. Ya kedua on penbet da ke Regional Transport Authority.